Porci smo se dobrodošli u novi video na kanalu. U ovom videu, kao što vidite, radimo setup i room tour. Valjda će tako biti. O moj bože. Uglavnom, sobica, krasna sobica. Malo muđa će me ishejtat, ali i koga jebe. Ovdje je ovaj drugi stol što ga nisam pospremio, ovdje su dva Rolexa, ovdje je bubica koju sam mogao spojit i koristit ju. Čekajte, sad ću to. Uglavnom radi, samo me nećete sad vidjet, uopće. Uglavnom, evo kada gledate u ovome, ovo je onaj široki ugao, ali ja ću ovo vratiti ovako. Uglavnom, da, nije bilo klipova ovak običnih 2 tjedna. Jer još uvijek se vraćam polako na ovaj kanal jer nisam baš nešto bio. Ja moram paziti da mi ne bi mobitel ispao. Uglavnom, ovdje je mapa ova GTA 5 koju ću ja mislim uskoro skinut. Jer imam i već koliko 7 godina, 6 ovdje. I raspadnuta je sva. Nikakva. Ali dobro, tu ko što znate uvijek sponzori moji Coca-Cola. Dobro. Uglavnom, da, setup ovako izgleda. Dodat ću uskoro ovako, vjerojatno ovako ovdje tu, može i treći monitor, vidjet ću, može i na ovaj stol, samo trebam počistiti ovo sve. Ovdje je moja maskica od mobitela. To je ona prozirna. I ne znam gdje je ona Hajduk maska. Ali dobro. Ovdje tu su 500 stvari. Ovdje tu je green screen jer moram prvo stalak novi nabaviti za green screen. Ali dobro. Uglavnom ovdje je moj novčanik pun para od YouTube-a. Znate koliko zarađujem, oko 15.000 mjesečno. Šalim se. Ne zarađujem od toga uopće. Zarađujem jedno od TikToka, tako da. Followajte moj TikTok profil da što prije dođemo tamo do 10k. Streaming profil mi followajte i followajte moj za videe. Jer u 11... What the hell? Ok, monitor mi poludio. Da, u 11. mjesecu se vraćamo na moj main Stjepix profil na TikTok. Ja sam upravo isključio bio bubicu koliko sam pričao. Uglavnom da, followajte moj Stjepix profil za video jer tamo se u 11. mjesecu vraćamo. Evo opet, šta je ovo? Aj dobro. Uglavnom, tipkonca je od Razera. Možda budem kupio novu Razer tipkoncu, vidjet ću. Neku mehaničku, bla bla bla. Ovdje je i stolica od kompanije Firebiro. Ne znam. Firebiro, nemam pojma. Ljudi mi šalju snapove, ne mogu se gledati snapove, sorry. Slušalce su White Sharkove, miš je White Sharkov. Sad se pitate li si ipak onaj tvoj Razer. Evo ga, ovdje čeka streaming PC da se napravi. Da, ljudi, streaming PC ću vjerojatno raditi, pa će mi streamanje biti još bolje. Ili ću nešto drugo napraviti, vidjet ću. Pa dobro, uglavnom ovdje je audio interface. I da, neko je rekao da uopće nije ovo audio interface, nek zvučna kartica. Čekajte, jel ovdje piše sound card ili audio interface? Piše lijepo audio interface, ne serite. Tako da. Drugi monitor mi je neki Acer, neki skroz HD monitor, sam da imam drugi monitor. Glavni je 2K Xiaomijev 100 Hz. Znači ovo ima, ja mislim,
ako me pamćenje služi, 75 Hz ili 60, nešto od tog dvoje je. Ali da, idemo što prije moguće na 4K, još malo nam fali. To sve streamanje na veće bude donijelo. Tako da. Ome TV spredancija. Ok, evo vratio sam se. Ponestalo mi je memorije. Uglavnom, komp sve ukupno je plaćen nekih 1000 i nešto eura. Da. Mislim, ja sam poslije kupio procesor, kućište, M2 SSD, RAM, matičnu je već moj bratić imao, koja je dobra za ovaj komp, ali još kad nadodate još neke stvari što sam naknadno kupio i to, i ovaj Arctic cooler za ovo što nije baš ni jeftin cooler, to da. Ja mislim, ako mi dobro pamćenje služi. Mislim, ajde ja ću sve ovak, jer ovo tu sve isto računati. Ovdje mi je stara moja zvučna mikrofona. Ali kad sam kupio ovu zvučnu, audio interfejs, onda sam prešao na ovaj audio interfejs. Ovo mi samo nekad će služit za ovaj ovdje mali mikrofon. I to, ali da, ovo vam je Stjepixov fake setup tour, jer pravi setup tour ide kad baš i dodam treći monitor i kad vidim šta ću još nadodat. Ali dobro. Da, uglavnom ovo vam je za sad ovako. Ovo ću staviti pod vjerojatno fake setup tour. Ali da. Čekajte. Sad da li ću ovo moću krenuti, na moći ću. Uglavnom da, to je to video. Ako se dio, stavite like, subite se u kanal. Šetoš pržimo na 4000. To je to.